men muslimun na ba kam sa be ko gitarande muslimun na misa muslimun teri sama mi ikfanti mi ho bole den bay mi hamsa eduni mon nudi be mi ho se bole ane be kam sa ede war kam di be mi se bole kine be misa jama qur'ani ek men mak misa ga eti rong gote goto visne ne kine ba miga ane muhimu kamaki hagigatu Allah subhanahu wa ta'ala wara muhim maqsad kattaka mikan kamata passawa mani ham wara boda wara ginam kud mihun ama skura suwade mi argument dina meduga shakku kurumattaka detta bay farabune misalaga kiwe bawe bayako webbe wara fagir kumuleni ane be wara musadiko amekane amani be wara badi hada goleni ane be wara furi ham sihhatu goleni migota mikfada bayka kihene weba egutan iwani kanta hagigatu ekang egotuga netijjekamu gawani algonmege mi nizame mi gotaka non nane digolu kandantai em Allah subhanahu wa taala mi algonmege imtihana korewu mattaka efada kangas lawafan dekolge kangas lawafan mane ki misalaka faada hori kantattabes gellum hori kantattabes derawa kantattabes ufawa kantattabes ei algonmege imtihana ka time duniye an Allah subhanahu mi fonwe ves mi algonmege mi mane ki algonmege imtihana korewu mattaka heyoran algonmege ki koba kama adienu mismi unaki ekanaga molad den wodigi mehnam algonmen naki kon kaada bike kon femwarege bike kan algonmen na me algon machan hujje qaim korewu mattaka emima me egota misadaka ekanaga kanka baswa fani fada ema misala kalu misna wala misala ka balimi hunne tiya kin me misala kin to doctor tibe eto doctor nan tibe ei algon misna me emija misna den hanja etabbayge wazifa idi isa an hamegota faqirun nati huriyamene ki musadin kamuga vejjayamu kene to kankan qur'ani misalaka algon masakkati qur'an bis mejen ko mis mi ko hoda mejen ehno algon mene go to masakkati kollani me ko dibene to misal ye tere saaf kollani mi ko me ko nota ichi jaha mi sai kan ichi hadane mi ko dibene en ego to ebbis mi masakkati no ko efanti ke bayin wala efanti emsa evwaraka misaka faasa wir mudawir baykam go vejjiya wazifa da qur'ani bis mi kusno hunna em kine to algon mi nizam algon bisnama dabwa ehmeja denkine to algon menge mi diriul maslo onnane mi ko ta letto hame go ta misalaka mi ama mi etambe mi kota gos misa hurihame nak ilmu dipfawa mi hun kamuga waanama eta teacher den ehsam teacher ne notipe no teacher no wazifat diye isa ehmima ifada ehma manik Allah subhanahu wa ta'ala gotaka waki nizamakum ekadan huriya kamul den origin wa ilami wani waki nizamakum ekan kam wani labwa falgon bennan emme munasabu emme rangal gotaka wani kon gotettoy em ege terega mi anan mi dekollu netijje kamuga wani nam algon benna ege warab bodeti asarta qur'ani gellunta qur'ani asdama Allah subhanahu wa ta'ala gota ekan kan me muslimunge terega sulan hama wara muslimin bas faqirun bas adiyam fada mi kam mi ke muhimu kamaki Allah subhanahu wa ta'ala minbar fula mi haruhum ekadange devuma mi haruhum em hadith ga aswa fada ekadange minbar korwa fa minbar fulan karu hijje mi hakan ekadange russa odige man adin fada me adin fada ekadange minbar korwa fa kama mi hade mi kan uruhe kamuga wani nama ekadange kan urussawunge mi hakal dibene me go igode ki algon men ruhon ekan kam eno algon men fadaha kamiyab dibeni ekadange fahara gal algon men nange goto elawwa fa vum vedana warabud hewa kam saka faasa devwa fi kamuga wani na harma kana am faasa ga benun qur'ani kihine kam ekadange uridum benun kofa ehem algon men mi o me rangal goto ki Allah medu hewa rangal ko algon men qabul ko ekadange devvi minbar mi sa itte algon men shukur werive adin fadan rangal hewa rangal goto ga ata mi misalaka takit hodu mani umettan hodu mattaka kadala masake kurum den edi beච්ච karuhigen ekama ikiga miha astu ulu masake kuruma den fada ekanange wakilu kuruma ekanange devecච ka miha ruhuma ekan kamuga terega miha sabitwe hor astu mi himu kamaki